Ni kaunti ya Nakuru thoko-ini ya Nasha na ota thoko o yothe ni hindi yendia aindo ngurani guku marahingura biacara ciao. Ni thoko ihirio horeru na ona nyimbo iria irathaka guku rucini ruru ni cia guthathaia Ngai. Undu uria ni wa mwanya muno makiria na thoko iria ingi amu nyingi ciacio ikoragwo cihuire inegene giko muhatikano wa andu arefi na haranio ya endia makirwirira aguri na tuturia nime tukoya kanya gaka kunyamaria endia oro undu umwe na aguri aingi ao magikora ni maigirwo. No thoko-ini no maundu ni mamwanyamu thutha wa endia kuingira mawira-ini mao. O muthenya mambaga gutigana na biacara ciao na kungana hamwe. No ti mucemanio wa biacara kana wa kanjo. Asha, ni mucemanio wa mahoya. Wetu Baba, kwa maana wewe ndio unaweza na wewe ndio unainua Baba. We worship you my God, my Father. Wacha kibali na destroy your power my Father. Let your Holy Spirit. Na wona mahoya mambiriria no uhitithanie thoko eno na kanitha ona kana kigoco athuri na atumia makinyihia mbere ya Ngai na gwitana kumana na iguru. Ginyagia angi makinyitwo ni roho guku na kuangi makihoera haraya. No haha tiho rurikeire amu thutha wa mahoya macokaga kuringithia kigoco na miruri ota ya nyamindigi o ginyagia mithu ikarega ndare. Mururi wa Ndaramogi kira wini uyu ona cama makiria. Na thutha wa maya mothe makirikiriria na kiugo kia Ngai. Na kusimama mbele zangu mahali palipo bomoka kwa ajili ya nchi. No hihi kihumo kia maya mothe ni kiriku? Twakinyire handu ha gwika maundu maya thutha wa kuona thoko eno kwi maundu maingi matathiaga na mbere wega. Waganu wari muingi thiini wa thoko eno ni tondu anake aitu ni matahitwo muno ni uhoro wa kunywa njohi na dawa cia kurebia na makiria moguo ni kwari na mbara nyingi na harono nyingi. Hapa kwangu kuku ikosa kesi. Kijana amepigana, kijana ni mlevi, sijui mara ametumia nini. Nilikuwa naishi kesi na kesi na kesi. No kuringana na endia thoko-ini eno haha niho mwihoko wao umaga amu kuma mambiririe uhoro uyu thayo na baita mawira-ini mao no cikoragwo ikimauma thutha. Nituonete thoko eno igitherema, nituonete thoko eno ikiarama na nituonete restoration ya mawira maitu. Tunawaomba pia nyinyi kama viongozi katika hii kaunti yetu ya Nakuru, tunaomba hata mkuje katika soko hili tushirikiane pamoja. Na ngwihoka kuri inyuĩ mukoretwo na haranio inegene oro ndumwe na kwaga kuiguithania ni mwamenya thiri riu neriku Juu ya maisha yetu haitazuiliwa juu ya nchi yetu. Ngai mbere Afanya ni kwa sababu yeye ni Bwana mwenye uwezo. Handu-ini Kameme TV njitagwo Jenga wa Wambui. Mungu anakuangalia wewe kijana.